tu vitalon di ko tu na bakuri ti ngana be atau no ando tu ka ti ko mai no mani vidara singa sa sibi na no vital no tra ti ko na vale tambu ni kalo klani sa lewu na kena vital no lewu na kena buli sa do la ko rumah sande o visu karawa so na vika embele ti ko na vale tambu yana no da kila ni yana same vitu sa bul kabitu ti kina tini katolu tu kun ti kero te vita ni no muni vala na kalo tiko ena no muni vale tam o na kalo lewo ka ti ko ena no da kalo no na sala no na tuba na kalo tiko ena no vale tam ni da vita no ta no vale tam bo le subatel nga na no Wina kata meu semata ngaya ni baka binaka mai na kena kuno tua saya tu kina na tali ni vale tambu ni dabuli ka na same kila ni vital no tu kina te vita ta undora nona endona tamata e vole so mitu kana same ya kene rorongo e baka ni te vita e talo no tiko na tamata go tu no ko ni dona ngona tau ko boleh sarang ni backslide na mungkin nak lo tu no ko yang boleh ni ubu tu kira na tamata di bawah ni tu matan na uro rakan na binaka lebu non riau tu kia na kita ngana bi kabida tu buru-buru o ye wo ngora na kalo kai sa mau ndre sarang kumbulan de bisi au kati linga na kena itu ni goe au sa di ramango au sa loma sarangani bubu era bula menaka ya uto mati au ya biti tu na vesinga wakai kena rorongo enda bandin dia ta ko kenta ninda redir na tamater singklana kalo ele un riau lor lor binaka no ke ngana korbo kana tawni oke to kan karama kilo matanga li enta kati linga bulinga we find it hard to make ends meet tama tu no ko ni usapa ka samto sambo serang abio boleh serang di usu kai mur tu no ko mi ala ni ugela ko sombo na valicho ko so ke klana ke andai tintina tama te valvala casa di fagati muy ko ya no ka usana no mai una ka mesa su de bebe mo lilo tu mata au ngante sumtu mana paleta era ngone ya tau na paleta busia ni ko era baka sini palilo tin ko medali di ko na synagogues we have synagogues we don't have temples but this is temple ko na pali soroi so no ka usang ke ta ni usang mo usang ngante sumtu na palilo pali so ke le rabito ko kai rabito ko ndo no kona ya reida tu na vinga rabeta ka ngai dola butokan lo mana me tole ya me le ibana ya lo tampuni kelo me vose lo mana na pare itu tu na kaya ni akau ti ko sumo mai ki ana lo le lai tu no ko usare tu na be ingara be ka tu no ko ya usare ki la tu ke de tiniti na tamate bala da e da bili ka do tra ko da mu volta be na same tu so bul ka bit ke de rusa bul tu ki na ka ba bele tar valta Psalm 7:20 Same masih tol sa awal kabitu tikina erwa sa nabulo Lurai, sabi na kung kira may wilimanta, natikin na Rosang Bulu, Rotolo. Erna lusana tamataga, iya ko na merai choba, erna bakana urni lami.
Era baka siya utaki niya baka na kumbo. Era na siya uyan. Andina. Baka rongo vida lati kai. Go atu ni tu walele na madau sauti. Meleta na uru nilami kami mata. Ni barbecue taki kena imboi matanga ni takania sa kami of all animal fats. The tastiest and the one with the best smell na uru nilami. Iya, gait tunggu TV tamata. Ko na tamata e bol tunggu. Ni na rusa na mede chova, ora tamata na mede chova ro kana uru nilami. Klien da torong mo na vina ka biki meni na uru nilami. Ia ni da semata tau mata kina itala no itu ya kana sambi bicara ul katolo na sambi bicara ul kabel sambi bicara ul katolo atala no ta tu kena itala no tamata. Ko boleh kena backslide. Ele tu kentio ko e na tina itini kabitu. Mea meni usang ila ko so buna pali cho. O sa gele kila tu na ken retini tina tomati wala da. Ko e re ran to ka ta tiko ni ra to ken na kabina ke ngai buru. Me ngoi bo ke ken to tau. Menda ko ni lomo do ta ka men sanga men do buru. Ena iau ena to ken na kai. Ni da bara rabi buana kalo. Enda kilana kalo. Akalo ena make sure me sulevi ken na kai binga ni tia na bola visi. Era stanga bukan dua ni solia ko vale lai. Pati ke lai ena romoda ke na nada. Beli tai con garagua. Ke ka solia vasivia. Ena ya no no mendar sini bar kira bua. Idar bar rabiti ko ina ia we solia vasivia. Akalo solia tu ngabarota. Solia tu ngabarota me raoni takabi kenda. Ena bar rabiti ngabua. Sakit tu no tevita. Ni erna tamata da erna rusa. Erna bakano urni la me dicho. Nabunang go. Melatin tu sabi talan oti. Ni pagkatamboy sore duli da kana sinofre. Doktor nambete na uro tau. Tur nambete na uro keda. Gele bakama, gele bito kana tambo ni sorongo. Gai kama. Boy binaka. Kuruseta na bunoya na imboy ni uro nila. Dia pakai sama tahu kaya, bukan dia serangan meda na urni la urni. Ni boy bila ko buat kelo, bela tanah na uro, dia pakai takar kari ni bawah. Na uro pakai takar tak tu ni bawah dah na bune pakai mai. Re bina ko buat kelo, boy bina ko buat kelo, ni rusa ni bawah dah, gai bulan na tamati. Boy bina ko buana buno tu kena keno tewi tani vaka ira tamata da era rusa ira me dicho per vaka no urnela kena kama ya boy bina ko buana kelo ni kama rusa na ibal balda gai buana na ken kami de keno tu vital no tra tu kena valetam tu salia tu ti kena wala sabata kena valetam ya do ina kabil sing matra wala sabata kena valetam 4-5 Mista kami no na date Pemilih dapat kena. Siya Uy, na ceremonial service. 10-7. 10-7 basta sa tingin balita. Ando tu sabi tala no tre ni kaya dukina. Nagkianambo ko di levi na ibalwala. It is the most important of all the ceremonial service. Irna ciutau. They regard this as more important than the seventh day Sabbath. But at the same go, they either get accepted or rejected by God. The sina ero kata kina kai ni retu karabele waita ke mata ni kalo. Na singa go me ole subata langa. Ai bagarauta kina ombete ndo na bul makau o kenda na baba koso enda putin takai ruana me. O tia sangai o tia na bata bui soro na diona kalokona mataka sa kawar to kita na manu goka ina lomani kotia le indaka na bago ina mendingi taka na mandingi o di biro na mea e meni asisela o di e meni turang o sa dingi o tiki na mandingi sa ke bago mateo ambete na nana bulu makau bago mateo ambete na bulu makau na kianan ranga e kautoko ai loma le induri na matani dambu ni kambo ibinaka le vitomi kana gila iso mbito na nambilo ni miga itu matana duru charo ko ai na loma ni longi tamu sara. This is the only day e duru miki na narungo
Lei tonia na lingana na nra ni sambil to tina minga na gili so wanga to kay mutana ano bilo ili mutana bitikina na minga kubu kama boy binaka ang tonia ko na lingana na nra ay kurita ka bitu inandela ni Mississippi na imbe ko le te butu kaya dam ni bulbul o ti buki mai tumbo ko ya la ko mai na dam ni sorgoka mai taranga nandra gai toni o ko na ilewe ba na kena tip taranga o na tip ni lewe ya nandra dur sare tumba itumba leva mateo ko ya na me ni turanga wa mateo ni me ni turanga na kena nandra na kabo kena ko na kabo tanga na kabo nandra ni nono bul makau la ko ya bantu don sar mateni na ina lomni logitambo mateni katun vela lati Tunia na lingana nandra kurei takatali bango babitu enen del ni dam ni mulung. Nano buki mengo ko ya ba tau. No les mengo ko sa da. Sa ko tamai bataki ko na non dei bala da ke bo do na kai sireli. Ko e le tu lo mani vale tambu ya na lo mani do ne ba. Nando do le bo tu sa ti. Gona singa e sabake na bala. Nikua sambu. Nikua era tukina ena vele wai na Israel matri kalu mai tarata nga ko nan dam sorea ba do sari tumba ina mene asela linga no ro lembita no uluni me tokita ka bina mene asela na iwal wala va ke na Israel ko e amba kindo tu vela mongo saka umai sange tokita ka bina mene asela sange ko tendo no tangani bikau le sere me lako meni asela ya tu sabita no kir bagada di bota karta kita ina meni asela setan na kiana na mai tu kita buane valada sengni pamatei lawan itu nondol ne ba kiana sere tu koya delai buru-buru ko mena na bali bibi bota karta ko ti na scapegoat di ko na bita no ba te kira keda na bi matalo tu ba Kristo era garab koloni singa sandi era tu no era ni meni asela wo Gesù Cristo representa Gesù Cristo Yesan di bal tag bici su Kristo, bal tag bici su Kristo kana meni turang ko ya mati bira. Na mengo ko mai zo na bal da ni Israel. Bal tag bici tanya na zolato ko ni bal da na di bal tangari bua. Me zolo ko na kinto. Na kau bi vital na tani ko bitaki kento. Na non reitabi na baba koso ene signi be muluti hanno tutto topic ni ko na non reitabi na baba koso ene signi be muluti ene signi viru ki non betele wi lomaya e tiko na ka era voita bitigir tu ki na baba koso ni kuwa ke tutto sakila non tutto betele busa tiko lo mani longi tambu sar be lo malango o koya e baka batuka na tagi buana kandina ni kake de ai baka takar jono wale tamu na zuro il roni mbetele bina lo min logi tambu sara di vale tambu buru mbe baka sabata kambo ko dai bala e baka takar takar kandi na no zuro Gesù Cristo kai ina lo min logi tambu di vale tambu lo malangi ko itu tonde vital no kina no dorang me buri be baka sabata kana vale tambu ya me boko na i bala nangona ere kabo kino e roni ai buru tau no duri loma o rababa ko so tambi itu all the whole of Israel itu na kai merda ka me sota ki na vata ki na vinga ra veta ka tu ko vale tambo eroni o metelevo they have a part to play. They cannot neglect to play their part while the high priest is doing his part on their behalf. Beleta na vinga ra veta ka tu ko metelevo sinda ka tu na bugun leta ka tu na bugu ide bugu Israel ka tu na kamera da ka na ka Israel on reitabi na baba koso and sin the day of the duty of the congregation on the day of atonement. Kembali balik bokai. To na rida na ka era da ka bo ir na baba koso na unea. Ni tigo lo mo betelebu. Era ka me da ka betingo kenda. Ni tigo lo mo na betelebu. That's the point of this study. Na nono boka, boka tu sakila. Na betelebu o Gesù Cristo sa tiko na lo manilo kita musar mai lo mala. Ko sa da ka tu bona da ni be buluti.
Taka betungo ko na taka ni belewai. Nangol sa nango. Na singa tayo sa dulu kino ko ilome. Nangol sa sa dulu kino. 1844. Pinaka ba lebo nangol na etegru kina bembuluti eh. Nangol na etegru kina nangol na may zaba kina na parofisa ini 2,300 days. Then shall the sanctuary be cleansed. Our high priest, Jesus Christo, sa dulu na may long kita besar. May tegabuta ka na taka ni baka sa sabato in balita mabakon di balita. Ikan to vital morta ni kuwa na non rita bina baba ko so ene sing ni bembuluti. Tiko ene puna ni soro wasit rusa ngul ka tolu. Ikin na rusa ngul ka ono. Rusa ngul ka bitu ke rusa ngul ka wal. Gora kai tu ko ni kia. Asa bosa talangabe Moses ko chobo ka kaya. Ena keni katini talangani singa, ena keni kabitu ni bula ongo, sana iya, sa singa ni bembuluti ongo, sandono no mutu isongo tambu, doba ko bulu mutai kim do kina, kapag tamboro do ni soro en buku ang gabi choba. So matai, beli katale. Ena keni katini talangani singa, ena keni kabitu ni bula ongo, sa singa ni bembuluti. Ongo, sandono no mutu isongo tambu, doon ba kumulmulum tay kim do kina wang boro do ni soro en buko aga ro chova do ka kuani kita ka kina en do na daka en singo ya ni sa sine bi buluti mondo soro wa kina en mati chova ke tu go ia na tamata ke nga sana senga ni ba kumulmulum taki en singo ko ya senga ni rakab na no pat lawa en mundu kita ni ko ya mai be irna pe no kena tamata kere nga sa kita ke endo na taka ne sing ko ya au no bagrusata ni na tamata ko ya mai begir na kainon. Now this is serious. Mo kasam taka au vanino ini na raw buana yalo tambo me takabi kendo to me to wana no mongo. Beleta kendo to na redi ni ku mata. Na kasar nga etu kuni mara takabo na baba ko sa ngona ya. Ni tigilo mo na betelebu. Goni sa tigilo mo na betelebu. Kawacara mo takabo ke. Ya na lawa. Dua nan no mundo wi sok tamu. This is the duty of the congregation. Mendona no mundo to sok tamu, you must have a holy convocation, and the word convocation means a call to assemble. Kini karua me endaka kuni takabo kina endona raka. Itu pendiri malo. Mantai ko. Patin no di tabi tao. Medyo isong tamu. You must have a holy convocation, and the word convocation means call to assemble. So go di banda. Na dapat kini bali weekend di kuwa. Lito irea, literally the whole day tao, they don't even eat. Kasi sa tungay ka, from the time the high priest walks in, and when lioti, sundown, iratap sa tungay ka. Isa talang duel ko doon mo. Baka po sarang kaya nga driving doon nagka membaleta na dabang nga na necessity, but they sit there all day. Kaya tadi ko, how do we do that? Later on the Day of Atonement, sa ating 1844. Sa tuilong mo. O kaya ito mo, may lapatulong mo na muna ay. You can that. This is how we have that holy convocation. Ipriwa sa tinitin kadiwa. Iongo, o ikimundon veo kani, ninda sanga indondo rawa menda duru kina longi tamusara ana hukunin rai chisu. Kian sabo yang ataka. Nangoni turang Chisu Kristo, nangoni longi tamusara ilo manangonea. O kenda,
Ya sa sulevi kenda na doon menda daw. Dadurubat ki ko na makasama me tiko na na sa tiko mo ono da betelevu. Tingin rusul kedua. Kani san dua telangano ono da betelevu e na vale Nicolò. Tingin rusul kedua. Menda torvo le kayani e na yalon dina kena bakambautan dina sara ni sakurita gitu na londa me kakua ni beita ki kenda ena da kasava kasi limitu na londa ena way makari, having our hearts sprinkled from an evil conscience. So nano tasasangan ko kaya matakali nakawal nga ito takabo kaya nanonon ko ka we must try with all our might not to allow our mind wander. Ina bikaba burubur. Menda baka sama takatiko yana background ke yana rara menika yang tata kaba tiyo nabisinga. Menda baka sama takatiko. Nano na tiko na turang o Sisu Kristo. Ilo maya nakaba tiyo na tata kay bukunda ka having our mind our heart sprinkled with an evil from an evil conscience. Kembali ako ni kuno lamata. Kunin baka sama takana kada. Kunin tapana nombo baka lebu na da. Pero manita kan. Ya, waktu manita tahu. Na tikine rusul ketolu. Tautura matua na baka tusana no baka bauta me kuania vala ni saya londino ko kwa saya lataka. Menda bi baka no mikianda baka ikianda menda dau bi baka katai. Umaro kina ni tuta kabati ngoka. Beto mara kami sa kabali ngo. Menda daula loma kai vala wakakina menda kakua ni mbiuta na vaka songo ni vata meva ka na ivala ni tamata eso menda dau vi vaka masuti tiko ia me vaka levu ni do sareda sa roro lek mai sina menda kakua ni mbiuta na tiko vaka songo ni vata preto irna ngona ya the whole day ira va songo ni vata tu o kenda ni kuwa kami tatakava kuni vaka samata wale una bikava yango bikava burbura. Let our minds dwell on what Jesus is doing most of the time. O tia dangai kuni da biuta na tiko ko so mari. Kene bale na vei vanua kene vei no kede ni daka na songo di valotu Bible study se dali lotu na visi tam. We must make every effort to attend. Eda poni biuta na tiko boso mari. Kai baka boso nga ke bukan da kila. Ni dona to matin bimbi, se dona emergency. Apart from that, we must make every effort. Me rawan ida da kuni biuta na tiko support so mari bata. Menda kuni mistaka na lotu. Baka bimbi ni ndare ni sa roro tiko mai na si. Ana na lesu me na turang o Sisu Kristo. Ito na kay nakaba na nanda daw lay tiko so ko diwata warna na so do mo siya ka may biti man may biti karo sa rin ka di walo yeso sa nanu mga mera live to kami bal dua siya nga nira na kunya na benefit. Leta udo usili tu na kena i bata karkar. Iba kai iko buka wanga bukan tongo. Onda bundundo to kana boka. We Italia na buka wanga. Ye ke buka ke mai siya ka soni ka wanga ki mamingo. Ki mami ve uturi bata toka. Ke mai bisili kita na kata. Na undre tu na buka. Sa bakaki na no to tiko bako sokori bata. Nida mai bituraki. And the visually tak na kata wayalo na VOC na vi wayalo nga ngataki e vi tutuku and the boss yabata e kata na no da bulu maya mai no na tabon do tok ngai dua na no moko ni rawani na kata kin na kandi na ngai tiko tu na yalo ni bakando ni ko bakati ko ke na singri kila ni
Nalimbat ang mata sa mga nang bulabayal. Di tiko dua si tiko tanya. Ang bituin doon ako menbo. The one who takes no pleasure in meeting with those of like faith to worship God has an evil conscience. This is a spiritual thermometer by which a Christian tests his spiritual condition. If he absents himself, his spiritual condition is very low. Portanto, na spiritual thermometer mo. E testa itu kina na katu-katu ni nana bulay dua. Ni yali, sinda uti ko kalimu. En loray ni gay jangan warga sa sinata mga sabi apa kusuk-kusuk bate maruta kan lagi bitura ke. O kwendo yali mo kalimu. May na biso ko balotu etu tingo ya sarang da spiritual thermometer. E loray ni bata-bata tu no bulo kwendo yali bali. Di kwento ba sa anda ba ugitu kina. Menda daw kunimbuta na tiko ba kusongo di bata. Okay, and the benefit kid. Even if you don't say anything, the whole Sabbath. Ano man dami ito ikya? Warorong tiko. Levo na ka, absorb tak. Kanti na nga ko, ni nandaw ba kawalit tak na non viva huli din na yaw tambo. Ano na dami ito kasongo nung ito nabikain ito mga tayo. Levo na itutuko. Siya nga nituko na may mga boso, kaya pamadala tiko. Ela tamu do boso do meu mata. Enda kalungat kina. Enda nadalate ya kebo kain da sinla belut. Kebo kain da sinla ko nitiko ko so diwat. Enda nadalate libre viva kalungat ta. Era kina matai. Karunika tuko ni non rita bina dar na matai ni kai rata kamra baba kos. Onda matai ni duty. Holy Convocation. Holy Convocation. Call to assemble. Kun da bimi. Di sa sin bimbulu itu go. Asen di relak sona lakar boy dali pindi mat se dali lakon to na tuno manti sana. Siya nga go na singa bimbin doon to tao. Siya nga tali vital no let them go. They either get rejected or accepted. Na beimbu ku todo ko na pleasure na gito na fan kele. Siya nga sarang ni gay biya lakin romana na no. Era make sure me kundi radalata na sino. Kini karunika do baka mulumulung tagi kimundo kina afflict your souls. Nambali-bali ni afflict to abase self, to chasten self. Kini karunika itu kundi kini karunika itu kundi na kini katolu nanganusa la wendo karunika itu kan merando bambol mulum takir. Nangam sala erando bambol mulum takir kina ya nonondra lolo. That is how they afflict themselves by going on a fast. Ko serangan kan. Na nondra siang di basanga, siang mandangan siang ngunu, siang dorka. Ya na sala ni nondra bambol mulum takir. Afflict themselves, eh? They do that by going on a fast, whole day. Siang kan. Yo kaya ni kuwa. Santala ko suruh matinggo na nonda sing di bulut. Taro na tarengo. They go on a physical fast. Kaya how do we go on a fast? Kaya baleta rea sanap nga to sandam. Kaya ko kintu gay sudumay ato sudumay lo mo ni kauna ni dia fatum. Basta ni dia fatum na stay usar may na 1844. How do we go on a fast? Kaya agora kay tuno Paula mateni cornida wa se diwa tikina rusa ul kabito. Ia kausaba ka malumulumutaka na yal ngongu kabakang bombulataka den dona ka ni usabu na ubera tamatani usare biwal itu. So rea the way they afflict their souls, their body is when they go on a fast. O polo sa tuno ya usa o ba malumutaka sarangan na ngongu. Siya ni longu na ngongu. Balet de kay dona ka o guna ubera tamatama finchi o gay biwal itu. Nangon sila tapa, baka mulumutaka kina na yung ona indua. How do we go on a fast? Gona borbol ni Asia,
wase witu. Go na profesai membeleta na nona mai sudi buru-buru Jesu Kristo. Ia ko coba wakata ki ko nga ena sulebi kimdu endo ne bakan dina. Reida ena bukete endo ngone lewa, ena baksudu ma endo ngone tangane, ena waidani ko Immanueli. Mata, kena tukun yo tingana no sudu. Satu kisar anak kena. Na pata kenoni ena keniko ko ya. Nisa kila me biutar kada kandini takana kabina. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Yan kaya tuan kinawawalan. So his eating habit gave him the ability to choose between right and wrong and to choose right. Yan kaya iwawalan di awawalan iti tamu. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Awali subutal. Na iwala-wala niya no nakana o Jesu Kristo, his eating habit. E rakabi ko kay to be able to discern between what is wrong and what is right, and the strength to choose to do right. Na kaya ito na rin ke, o biya ba yalo nga katikin to kina, mingita ka tagilo matutuna ka lang na nonong sal nga. Ni non-to diet is a contributing factor to living a strong spiritual life. Not the diet, it's the food we eat. Saban din kita iwan turang o Jesu Kristo. Nangawang ngay tukun di kino no may sudu sa tukun di sarangan kakana may kaniya. Baleta may raubua as our savior and our example. May raw ni distinguish takatiko ng duin-duin hindi na may nalasu, winakamena o tiang ang sa kila raw kinanduin di winakamena gay suliwa na kauko, may ka na kabinak. Kaya nili ko, sa ando ito na nakaliw tao, may raw kaya naman kilay, na naman duin-duin nila sumanandin. Kila, duin-duin ni winakamena kaya tangan drepa na ability ya. O tiang, once we know what is good, kaya sa nga drepa na kauko, may daro rin nakawa kaya na kabinak. Ya, o Jesu, attain takarawayan, no naman bula-bura-bura, yan ang gawin sal nila. No nakakania, no ikan. No iwal-wal ikan. Gua nakat kuno Solomon na tamatubuku. Sila ko yung gondo na example. O balbale, usul ko bati kini tim betul. Dalwengu mo kania no ni sa kabinaka. Rekomenda ko yung particular food kai. O tiya sa katuno ko ya natikin na yung tinkawan ng usul kalima. Ko sa kulea lina wani ko rekomenda katiko kanya nga meraw tiko. Ele tuko na ko ya na tikin na rusul kabitu sa siya nga binaka mo kanya bakalebu na on mo kanya wasibia. Napaka sa mitimboka that we must have complete control over appetite. We must not allow our appetite to me lewe kanta tiko. Betongo orang ngau di sala, jangan ibalu rawat tiko na ibal di kakang. Nonda tuan bang Solomon kai. Reda kanya na hani, ebi nakabiku. Ano tuan ko yuksa kunya na hani, kanya na merau tiko. Bese silbi na kanya wasi biya. Santa kunya kakang binaka, kanya barauta, bese silbi na kanya wasi biya. Whatever food that you want to eat, choose the food that will help you discern between and kami sama-sama ko na bakasam. Tiya, di kanya nga parot. Ngo weekend, this is how we afflict our souls. We rarely don't eat. Weekend, complete control over appetite. Because we need to eat. Sindo weekend, tarin sudah kami sa lolo, mati ko sa lomanin doce ruang mata. We need to eat. Yan ang spiritual application weekend is we must learn to have complete control over appetite. Taka kung wataran appetite, bele weekend, ano de kana, the food we eat, the amount and how we eat must be able to give us the ability to tell between right and wrong and to give us strength to do right. Ibu ke bakaliw, nanon achieve ta kaya by the way we eat and what we eat.
Toi rawai ai, kian ikarua di kai nama ki vei kian dana tamata dua na tava. Dono do song tambu, kian karua, do ba mal mulu mutagi kem do. Lamta le nama kana kalau vei kian dana baba kosa menda da kam. Kian katulungo, do ba kana bora en dua na isoro, offer a sacrifice. Na was a sacrifice kian ibali bo. Voluntary relinquishing of something valued for the sake of something else more important or worthy. Yan ay bali po sa sacrifice. No mo give up takakai, you willingly give up something o mosita on damona. Meraw niyo rawate do na ka o sa o kata ni wosi vida ka menaka o give up tako. Because if you give up something rami that you do not really value in order to have something else, that's not called sacrifice. Remember that after you set up your contact information on the iPhone you used to set up this watch. Go to settings, Awesome. information, and choose your name from the list. Yeah, na bali ni sacrifice Kada tutuma bikenta, we must offer a sacrifice. Kaya sa sindron lima tambu isor ni kubat sa otia. But how do we do that? Na Roma wase tinikarua, tikinendua, okoya mo au sabo kamusuta bekimundo au sabo mama su bekimundo na beokani. Kaya nabuko ni loloma bakapunga ni nonda kalau mundo sulia na yang mundo. Me mandra limbula, me sabsaba, me binaka buana kalau, me no mundo isoro bakayalo. So kaya na isoro and na patamboro buana kalau instead of killing an animal, kaya na tamboro buana kalau na basing todo sara, and doon na Mayang mo sabsaba. Kadura kaya na nakaba, menda atenta ka na yang bulang-bulang ka sabsaba, and na di pala palikan. Kaya nakaba yung mga di karakano di ngungun no dumodi no da marora nengo da me bulang-bulang binaka. Ano nanda isoro kaya na tambor na ngunungo. Bakuria paula no nungo, e bakibe. Tu sa siyang bekan ikilani sa bali ni awak tambo na ngumdo, o kaya sa rumi kimdo, o kaya do sa rawata may buwan kalo, yan do sa siyang ngumdo, o kaya mundo ngay baka roko-roko takan kalo, yan ang ngumundo. How? Tingnan ito sa lukan doon ni tini, o kaya nga sindo kana, sindo ngunu, siya daw nakando sa kita ka, doon nakawa kaya nga may baka roko-roko tagi kina na kalo. So these are the things we give up and sacrifice taka. Dua, kaya kakana, how we eat and how we drink. Kakana kaya ngunu. Danding itaka, na kaya na kila, niya pinaka kina na yung onda. We sacrifice on this. Tale, limo na kaya na sacrifice kina. Na isulsulu, we are going to be challenged to give this up. We sacrifice these things. We give it up, do tali tu kana isoro itu kun menta tambor na sabe wa silim sa bukan dua tikene tin kabitu na isoro buana kelo na yalo sarar musu na yalo sarar musu kambimbi boro konyi na siya ni data na kelo. So ir na ngona they offer a sacrifice. Kaya din kuwa, we make sacrifices too, yan ang gawin sa alam. Yun ang give up taka, na kaya ng domona, merawan ni darawat kina doon kaya iwo si bidaki. Yan ang bulat ang mo. Sacrifice taka na, kakana, so we will have to learn to fight appetite. Baka kina ray-ray-ray, so we bibi tu buana kene rera. Sauni koya, me rere binaka. These are some things that we will have to give up. Na isusulu, na yukuku, we make sacrifices on this, Na itutu, na irong-rongo, so we au listang nangoy sonaka. Some may apply to you, some may not.
Yang gonna bika and do bagamuna me tarambe kina sona tamata me nana rongoda nindina, and they do not really make sacrifices on this in order to follow the Lord. Itu may rongo kenda tu na kilatungo lewer tu na I songsonglotu sa kilatu na dina sa kilatu na kain tu na matakaw yang balik satu na kenda rongo tu na itu de tu ver tu ni kalau they need to make sacrifices on those na property lewo na ka pakana wana tangani ai tu kono chisu lalu lewo litang na ka ke tu beko so liban rom ngelo member kumbrio pokoknya sintu siang abu anak ko me sacrifice tangan property na wakatani the yalo these are little things some kaliwirgo that we must think hard about and be willing to make sacrifices, give up these things. Na italanoa, itu son italanoa, yang tu talitamente talanoa taka. Yang tu kelatu kian tani sering iratalo bina. Yang tu kamu apa biwali dari suatu bagai belotu, talanoa. Tapi singkilan yang tu dah sek tak tiu na nona bulan itu talitamat, tapi sele tu tiu na tamata ya nona bulan. Ya, gosona matagal italanoa, we must learn to give up, sacrifice. Na ngauna, we must make sacrifices on our time. If we realize that we are spending little time almost in Kalau, ngauna na suatu talaka, then make sacrifices. So boleh sacrifice tangan nung ngauna kung tutalita ka mulai gito, mulai ngunengona, sacrifice taka, give it up. Sulia na ngauna ya, those time may sacrifice tayo na tamata. Nabi maliway, there are people whose companionship is in the end karista ka matambura bakalo. So na companionship, we must be willing to give those friends up. Yan ang musimosi. But, ikaw ay taka. Sacrifice is giving up something you love for something better. May give up taka na ba italo uraki kamida. Na friendship at kaya bo bata igo na katong panggap ta kanong friendship at kay Jesus Kristo. Bata usaba kilao yaw, yung friendship at kay kambo bata kay niro vital no niro siya ni iba binakata kana no gobi mo kay Jesus. Au lista nga mo iso ka that we need to make sacrifices on. Yan na bulan ko. Kenioti nakabani ka etukuni menda zakabati ko kaya ni babakoso. Kakuha ni kita ka endua na takalaka. Kasi nung may pagkabasa ito ko, nahirap siya siya matangana ka na. Nang ramay itu, meron dua matutu, nang ramay kasama tau doko, laku tu yun, alam ni balitambu, beimbete, ni takabati ko na takalaka ni bisor bagin buko. Okay, then as we go about our daily business, may kuni kaulay may pagkamdo sa rin nang kasama, na takakaliw, sa takabati ko na kalawin buko. Ora tomater kay buru-buru ravel singkilang kambo. Ira kita kan lewe okay anda. Ente kilatu na bimbini ngon sa bulakina. Me dawiri tinga I lomanda na bakasa mo kami na bo. Bimbi ni kalau Jesus Kristo itu di nalog tamsar na kapung daw ano ko. Ka ira they do no work. Okay anda. And then apply ta kapata pikir tu bambele tu kan tangan ada metafata. Kita kalau sintali tangan teman-teman siya. Na tiwol milikutu buat tigo wasetol tigre tingdiwa. And abuna ni matamu kono kania kian ni kemkakan. So we need to work. And then bulakin. Na Roma wasetin karuat kinatin kadua. And ngumatua mondo ka ko ne bude samay. Beleta na kalau sintali tangan tamata bude sa. Tamata idol tunga. God hates those kind of people. So how do we abstain from work? Okay, andari po eh. Amadiwa se ono, bosa ne Jesus Kristo. Koea mundo ngai kako ni lomo doda. Kakaya adaba yanda na kania, se adaba meda munuba, se adaba meda bagi sulukina. Ni sando bak sangkarana kake de ngaungo ir na leo ni bibo no. Ni sa kilana tamamundo bak lomalangi,
sayang abe ke mundo na kakita nga mo. Iyan do va kasangarato mandara mateni tuni kalau ke no nelo do donu eno gai soli me ke nei kuri pe kim do na kakita ko. Filipai wa se ruat ke ne va mando ka ko ne na numa na no mando ka nga ko ke mundo yandua ia mando na numa na talenga no ka na tamatani. Tin cornida wa se tini tikine rusa ulka ba me kaku endua mengera na ka sayang dua ngabi koya na ka telenga sayang ngabi na tani. So okenda, this is how we do no work. Go. God's work is given the first thought and priority the entire day. Balik okenda ranga dalam dali terang. Betul. Si tali terang kalau tamat urusan tamat ngomong. Betul no ko ya tamat sen data mikulkan. Awareness ya because it is just a 24-hour thing. Say sanap ngatu sundown. Easy for them to go on a fast. Meron kuni daradak. Yo kendo to. Ngon sala da bunto to kuni daradak. No to kakek to kawa. God's work must be given the first priority. The entire day. Kembali nyo li daradak. Ngon sala da raw nyo mga din kiro buhay doon mo itokan. Ikan si na iwalwal italo no no pagatigiting na doon ang una mo masulo siya nga dekla na no observe tagi tu bebe no friend santa solito ko sono impression bebe ya na non to problema da promote takatiko e na ngon sala lele ngon sala lalai dat non to promote takatiko na matin tu ni kalau promote tagi Jesu Kristo vero tomater siya ni kelas. So yan nga bal-bal ni no da siya ni takawan doon na takadaka. Yan ang doon mentali takadaka. Ya na business si kaya takadaka kaya no da sa kalam din siya. We give God's work and His kingdom the first priority the entire day. Na dapat takaba. Na takaba na ngon sa lai so na dapat na ni takaba ni ko me bau kilaki na doon kawakan. Siya ba kanina na wilir mo tiwal tambir. Yan ang deval-wala ito kanibul. Deval-wala ni bulan, no devos-vos na nai-ray ni matanda, deval-wala na interact with kira mata-mata. So, ito matera, tungkol na nasota di bogged down by burden ni bulan. Ya, lo ito baka tagi Joseph may balibibis. Tamata mamaraw. Lawan ko arre ni roller waraw ya loma bimbi itu. Lawan ko loma bimbi kan matanya ko sa karo tan na attitude ni bi maliwai kami da sen kilao Joseph nyo ko ya ko sara na relief pero na ruaya na sina na iwal-wal ni ko ya sarang ngon sal nga da pagkabatukan ta kine na matambula men da kunida ka do na da the entire day we give God's work the first priority da ba nga da ron da kam da wandi ni yo ya na no to ni kuwa wili ka tala na ibang ro na kani ka tini tala nga singa en kani ka bitu ni bulongo na singa ni bembuluti ongo sa ando na mundo isong tamu so we want ni mga call to assemble ya to sa nga to kundo bitu na tiko so any opportunity ni we say Bible study sa singa tamu ni tang lotu make every effort men da lotu itu kundo bitu na tiko so mata baka mimbi na tiko pa so mata ni bonu en declare ni baka tumbur ki na tumbur baya person tiko so mata kalau lo tu siang ni tuan na tumbu en takune pete ni sa siang ni tuan na Bible study intense Bible study siang nan di na bitu raglo ni balu tu siang ni terata kan umbul baya so dagay la ko nga siang ni binak tapang karado na bitaw raki wala lotu ko na sumada ka na no bulwayale so kuni mendo kinam do sok tambu do ba mulmulum tay kem do kina non sala da benta pa mulmulum tay kina o quicken bebe complete control over appetite betere era ba mulmulum tay kira by going on a fast
Okay, then we do not go on fast, but we make sure we control our appetite. Dayan rabuto na walwal ni no kanai. Kakuni le weekend on the appetite. Ya tango salin tapa mun take and kina. Baka tambor endo na soro. We chova. We ra ba tambor sa na soro. Kaya tango na soro da tambor bona kalo. Yang masab-saba, yang bula-bula kena, lo masab-saba. Na yalo sarara mus-mus yalo malulumu, yalo malua. Kung na isoro binaka, isang ninata na kalo. Iyan do ka kuni kita ka kina indo na takataka. How do we do this today? Prioritize God's will. Iya binaka. Prioritize tayo sa nga na takataka na kalo na naman ito. Nung sila na barang kapan din din takina, while we go about our daily chores, daily business, nataka. Pelita nangaw na kai nangaw na yan nangaw ni dora tamatay sa nila ka mo na kai tuwa tamat kita nga sa sa ni mo mulumulu tay ko ani singo mudu kita no ko me vera kai nona kita tamat kita nga sa kita kan dora taka taka ni singo ya ono bar sa tan tamat ya me vera kai nona klan to tini ya di ko sa singa tuni be nabi mulu ti taka tingo pero this is exactly what's happening in heaven the velo ahora de vital no kin no tu sa sin mai muri Kebuka sa sul na kemusabani tau. Na malo sauti morere buana kelo morere vale veloai 9 a.m. Monday morning. Kole kan yo siya ni mo na ngoni sulikin na sama ni medo na morere vale veloai. Iko na sanga mo taray ko na numuloy ang pangrana. Dabe ko raw ni different gi okay. Get every available information. Singa mo, nabibiyak ka na kan. Kaya? Palitan na ito pa kasama sa ating nabiliway. And then binakata men da so tama nabiliway yaw fully prepared. Ka siya o titin po bulan niyo sinimo. Ini sa kila ito nabiliway. You need to attend. Siya nga sa nabiliway. Gay lang mo ito, may tolay pingdi. Yo, sa ipin mo man yo, sa kilabi na ka, ni sa sini ya, ito boleh ka. No, you, asinra ni, you cannot be too foolish to do that. Kila? Yan, tabi tawa mo tama. Yeah, that is exactly how we should approach na sinabi. Ka Santa Basala tayo kina. Totoo boleh ya. No te van andando en ese todo con me va que buli te tico ngana kai da tico weekend. Melo mala. Mar weekend da ka ko soni malele in the ka ko santo tu va sala te kingo make sacrifices if you need to if kim ka wa kla that you need to sacrifice your friendship with somebody or your food, your movie or your music or whatever. Anything. Kau tiko laibi may na panganano tiko buwan kalau kaya may sacrifice lagi. And be laibi. Vita uraki kendo tiko na vita uraki sa menaka. Be laibi. Kakana isul-sulu ngau na menda bana nanu tiko ni sa ka tunggu na bilaway may lomala. Ka doon na orang ko sana o tikina sa siyang ni raw ni da turo kuno na ngona me tapaw wele lenta na judge may lomalang sa tara tuno na ngona tu tiko pulo pa mi bini de kla ni sa wala ka may nakya na ngona da way na tukia kina na judge may lomalang na na gavel me tuko na all case closed, we don't know man sa kili nga ni kila tingo ni takto ni bilaway. Ako nga nung duty mo, nakatutubuli rin ko. Tama? So, ba mo mong tagim doon? Tama ito na isoro? Kulibitan ito ko sa kunibata? So, ito ko na, first choice ito ko na, nung tapan na may, dito sum up ta ka na kaya, nakangay ito rin ito. May nung tapan na may ito ko na kaluwi, nakataka bibia na kami ito. Dana maroy kina, mata, we are safe. Ito ba ito ya? Ibanan tu anak lo ni nakadaka reribaki do engage tu kina ngoni turanga na matibalu na marroi ke mundo na be marroi ti belete ni do suliti wa first priority na kakela beleta talanga ni nom do marroi ti mundo bulu binaka ro ni ato na patal ka era ramo bokede ikusil mo
That itself is a testimony. Ni isa wakan dia otak ti governa. Kaya na muna ya kami dikina kan kompletan make sure na kalo may maro ito mo bulo. Ya na bingon sa lay bunga era ni paparorote kina na kalo. Bula ka mereka ko ni mali ali baglebu, era wi kabayango, wi kababura, pambimbi ni sa bola katiko na singa. Inolong na natura mo si Kristo ko para to ino. Ito baru ni binakataki na ni depan ng lumitiko nakalong ato kaya naman sa may bulan doon yan sa boleh nilis mo ikan natura nangono batanga sa ngono barre bagi to bat sangay kuko sarabite mga diseta ni sa tudo bali ko sa sindente no. So the safest place to be kalau to vital no to ikin na kabini ko ito to tambor ti kono bulan ko anak karo si Kristo. Yo, sa ako ng timekeeper? No, sometimes. Biasa nutulas lagi dalam air. Do biya tarong ka si biyo siya ka. Santo rom tangan ng Tomaso. Tu sa kibita mo ti ko ito nagay bakurya ko ni mata. Sabi na Tomaso. Kumulisakan na kalau kito ano mundi sa katala mata mundi ng unang ko. Elan sa kay Jesu Kristo no lube muni kito tor sa kay narwa roko wiki. Ito ba binibinakan ni kito ba kilakataki ka kito ba nanumi. Ano ko ng bimbi kay may sambulan doon ni sa katiko ni sa sangati ko na lube muni laman yo Jesu Kristo me tukuni kirata di kay mami wiki muni. Me sorba ko na ni mami bula. Ki mami wele ti ko buru-bura ongonga ti ko na lube muni na no tukuni kata ki mami sarbi ki. Kung sa suli bikin may minamaraw, kinapaka pinibina ka lebo bikin din na kalo. Kito baka to sa katal tunganan nito ang bulan ni kito leda pa na kampo era mga nangaw na kito doba wele-wele magsabuli na taki na nung ni mati kito ba bibina ka ni kito baka nanuli sa kanya kami ni kuwa. O mas sa kito kina ino kung ito naman turang kino man marama ito ko na kabing go kito may bital no kabing bulay tiko matubal na Luke, matubal na Nathaniel, kaki na bi raw na biotini na ito kinitiko, kikiraw kinina, ito tambor sa katiko na ito bula bi kimnina kabang ko. Kito kreatura nga may suli sa katiko na bulong-bula binaka, may na isul-soli, kaki na binang isul-soli o tao kay mata, tiko may biti, kito kira may suli na bula binaka, pero na marama, kabahosi pero ito na turang, na tabi ang karami na bisina. Me pagkapatukan na tayo ng tumbulan nila yung tali yun yung huli na bigito na sila ni kuwa. Ito mga rauti ko na singa kaya ng bongi. Yan ang kunin na muli lewabin ako. Hindi na nakawan ni mami. Masulit sa ito na yung mamito kami. Wawasibi rin na papitation na sinatabu. Nambon tiro bikin ni turang na nabula. Kung naritin ko kira-kira na muli tabu mariwan na numero to tiko. Sulibero to na hanggang kamero to kakuni sukay muri. Erto toso tipo iliu karai tu bici Kristo ano libe muni lamani ko ya na iya na biba mulai masula kana Peniel Ministry UK kaki na may biti kaya biasa ibur-bura kira turang muni bukan na muni lewa binaka na ministry ngome bukan jawa takati ko na itutuku may bi kemuni kibeira era sa atu nikila ko ni tu masu ni kerker kina ba mi binaka na ka kuwa itu masuk kan bawa binaka na lai cisun ni man turanga kan ya babi bakam